กับหลวงพ่อเต็งสุวรรณ句好话，一天蒙福，天天好话，天天蒙福，拿来听到吧？哪怕是一句平安，你好，还好，什么来，都是一句好话，不，saya rasa soal ini tanam soal sama ini. Oh, kita ya soal matia pentas pental. Oh, saka ditahan nufalunso ato saka tenang dengan nako pinan. Hai, oh pinan. Hai. Tepatnya kita selesai lagi. Oh, dia membuat kawan. Tas. Wow.
Pakai bercanting apa gitu loh kita apa namanya Malaysia kami beri pakai bercanting di kayu sama Yesus harus sama nanai batu bercanting apa cincin satu ayah dia pihak pasukan dengan Yesus sama nanai pakai dibuin suat kantung tenjangan pataman kami sama nanai masuk dokter terkenai marah kalau caknya ini kami hama jadi harus kami bukai di bawah pada dunia ini kami hama ini ayat teman itu import miso tumus malaya dengan semangat nanai pakai sendi miso kapan acungnya kita teman dengan miso pada mengacung miso hama di parit yang bukan miso taya tu kat itunya wawat yang apa ayat kami hama ayat tu makan kan siang kata apa lain orang dia yes itu turun mandi bersama dulu Pangcah
điều tôi rất là buồn sau sự năm nay và cái radio bersama naik on ternyata ada menjadi radio maka saya tu kemudian maka saya pada saat nanai kalian radio bersama kita oleh kita
mengenai paham, memahami apa kita pulang turun. Kaisa kami amat senang. Tinggilah amat sekolah dunia. Dengan saya kakak.紧张的第一次那个讲台，来嘛多罗那个，安开不在个，等那个说来在个，大我感觉关呢。luar kita.
那阿巴鲁做阿妈阿咪西克阿咪罗罗一定一算啦。巴比恩kami tu maralilai ama sapa rohku sinsi ien munyang na wan munyan asinsi ien mama kisu pavoli ai kamanan para sawat tentu kun tang lawan racian idini ifaruzo munyang mama au na wan idini tu mama mo sinsiang mo mau zici mama mo jitu mama au zai kami mama au nanai anu mafukir kami mama au idini tu mama mi patena tu suan bisu nanai pakai ni tu wai munyang Papa Francis nunyang ko mama au po na parucahan numiso nanay maaraw no tao ko mama au bawa numiso nanay nauhan numiso an ko ni an idini orin nunyang kami sama mama pa an kami dini ko jang suja ko ang sagka nunyang ami to mama au hatini ay no mama au kiyo kay nunyang saan ko bekain siya yochi idini to kami mama sa sang yan to ilang ko mama au idini to ko mama au 10周年nunyang at sinigyan mama au ichi ikalilay asari kakak na aku mama itu dan kamanan akaparurayo的方转那让更多的资源从东从西从南从北的涌进在妈妈我跟你来为什么该啊妈妈为什么都没跟你来啊都要啊庆典农粮50周年谢谢你还农粮一定还要农民数妈妈那一定你都把多少个国度啊大家来农民数模式农粮没感谢kami我们樟树教会真的好棒一样我还得爱啊大家来农民数一定rumah nunyang dalam kan siaka ko mama itini ka ayaw no miso mama aw itini masaka ka ingapa wawa no miso hatu no miso an saan ka ko apa ka sodin nanay mama fahatan ko farujo ma arumanay asari kaka wata ko pi ibe no matayaray no miso mama aw itsere kumuso nunyang mama lama an kumuso nunyang cukar an kumuso nunyang hanan no miso mi cukar ko arumanay asari kaka mama aw dini tu kusinsi ini anu dai kumiraw lawai pakai ni na ko nga numisu shen ka panang numisu apa dia mama ta itini masina not kami mitengir puso anu mataya rai numisu itini anu nya ifaruzo anu nya nana itini turumi ami haratan kami tuso anu mataya rai numisu naw kami haratan ay umarumah rai san kisu mama hanan mama ipakarmah kami hanan pabri kami tu haratan ay tuso anu mataya rai numisu sese ni anakku pakai ni ako nga Yesus Kristus turun kita tutapang wama niam peci wama nanay lancar Yesus nanay wanan suka kita nanay cikgu na parucahan Yesus diangkat Maria下个礼拜一堂号复活节号，就是跟我们师傅正道师会的9信箱长老、师礼的、师县的及陈明珍及林真金，招待的是妇女团契，巴拉希外参神组，司琴的张敬贤指示，投影片的及花旗会长，音控的及乾坤，插花张美花长老，能弄大大怒，一定那个松年，主日会后会安排聚会，会长都不记得住，弟兄每个月不定期聚会，弟兄啥都给你报告，我妇女3月31号。一定都一组第一定都一组堂医疗常识安利老师过一个
个礼拜，耶利米团练加恩，就是晨节一定是2楼。好，我们能带入家庭礼拜，一定要对罗马尼、苏丽华老师，就是放图法。这都拢爱每个礼拜，你主里爱一刚约翰长老，你私会爱一个办会，祈祷会，我们牧师，把它另外一起承接。所以Kapa au, nanai ira ulomi ahli tu礼拜五，个带你对一定你都去参加对祈祷会，那还有，我的妈妈，古萨里古一定你在个巴比那带你，nanai kamu sari kakak，ira古mau namu，个带你对礼拜五，阿比那能对天使，kawas ku diarawan，汉那古kamu。ini bahasa ini itu sampai礼拜天的奉献ini itu kepurusan 67840块anu ira ay kucay ka sudat kunganganamu paswar hantuku hicuci pada 教会消息，欢迎组内兄弟参与敬拜，更欢迎第一次来到的家人，我们欢迎。你来过第一次来到的吗？anu awai ke Bapak Anton minta kita。Zakat在今天。kita ini sepanjang puasa kita ini hamiah, dosa zafar, dosa zafar dan dosa pulau dosa. Maran dasar 50 si Nehemia yo ayaw kung pineng ingram masamaan kuya mapuhay alipel no Yerusalem sa likaka ayaw niya kuya mineng tamataya sa 50。就先把那个重新拔起来，再把它放进去，谢谢。ayaw putaya ni Nehemia ayaw niya kung pineng masamaang kuya kapukoh niya akiper niya Yerusalem niya sa ikang pulong ini aku sampai ini Oseng ang dapatkan ilang ucap ucap yu bisa kopingai sarigaka soal saan谋定而后动，ayaw biharateng tak maharat biharateng mihalaka hauta bisemak sasarikaka 谋定而后动，什么来成语的瓜病它的下面一句比较有意思，就是知止而有得saan Masih ini dira anu ayaw ni mida biharaka biharateng tu demak hawi mafana tu kita adi hai go jawab tu mita adi hai go bisa ayawan kita挑战adi ayaw ni biharatan hawi hati rago kita na ay ben hawi yo demak sa kita hawi ira tu biharaka tu mita pipatala tu mita tak malahcit当时malahcit bi ataya sekat ini dunia sa kamu tolong mau定而后动才来min kuapin malah cacing Nehemia sa 50 ani dapat ma'aran numita yung asik dahil ini sa katusan at sa pang Nehemia ini sa usapan tayong sa tusap pulo usapan harakat ma'aran niya itin fazat sudab tulong di bermi'al haji Nehemia na itini Babylon kutayan diran sa tangasa itin niya katuasa numama niya kakawa agyarak sa likaka Hindi yung sabi hananay. Ayaw niya biharatan sa likaka. Saan kita kitsira bilama ramita. Maharatan niyo kasi muli sa 50. Utayang dahawit sa ikalat ko pwede kita sa 50. Sa ikalat sa likaka. Maharam niya rumatan dahawit. Ayaw bilama na sa likaka 50. Yung bilama sa rahawi utayang rahawi pag-araw sila mahanay ko na abuntay hawta. 边做，你的忙着了好一点，还让等上来上来看看，马上我们开一个主要不要不带啥，你都不得当到，好，
ayaw niya kutaya. Ira makaroon mida, rumah sa ira makaroon mida ko mahanay atam daw malatsat si Nehemia sa ka. Ya ayaw na kaharatang ta sendo yos mahaan ko ni adabak sa nahawita. Semak sa ka mati o pi kaiki api halaka nukiukan da sa 50. Ya ayaw na ko kaharatang ya ayaw na mita doon ya ayaw na isa sa ini ni abilitsay ta ilan bikito ya bikitunan after sa mita ta demak sa 50. Mati unian utulon di Cencin Siokin Isaw ni utulon nira mati limita ila unian mahsan ang ila ko ta kaya sapa ini Acin tiyan yung kiyukan lumita 50 apatiran yung kiyukan lagi di ijir ini Changshuwan hananan ayaw lumita kuni ataya hawi sa 50 rata masamisi sa lingakal saya kalahci lumita masamisi yo ayaw na pi harakan da hawi ayaw na pi jumpe lumita hawi ayaw na tulong da hawi bila makita rata mencaluwa di sa 50 mahal ko taya mahal ko lemak utam-utam yang tusak aku ayaw ko lemak sa nanay irato ko biharatanga ayaw ko haratan 50 sesuatu makanan na sa 50 sinirpiya Tukto sa sira atsay at bigre to pinapina ukapot tira mineneng masamaan ka kapkoh nuya Hariper nuya Yerusalem sa salikaka itiya anya harateng sa 50 Pati osay itini sa kusafa dan sa kusafa tusir tahiraga ko i Yerusalem tulo rumiat ko pipa han ako sa ay paswal kako cima-cima anto nika ni papalocoan kawas kako pagkatayar to tatayalan i Yerusalem yo tsay agataya tulafi lumar kako mita-mita to papinabina kapot ako masasa dan uya pitakawan ako pinakorit alufa ko ni alaan niya saan siguro maaraw kita salingan ka iti sakat tusat sifan iti sakat setan asa sakamukta maharap to si Nehemia pasifana tuya hongte nira kiya tasyo siwa hongte malik misik nana haidaan ko pisikan bago tusa usafa mihsaan bilogot sa kakukiswanan nanay ayaw na misumitiri misuri tuya kongwan hananay yo taloma kako tini ilalan no pagkani papasara to ni Yerusalem hawi sa away mitina ay tapwanan sa katusa hawi nanay sureten no miso sa kongwan pafre ko ya liu ji da ji zang ta ira pi alala go tuka kilang sa pa tubata maku tu injan mako atau sapa patiri utuluma no mi matayalay atau unumako salikaka uruma to hawi ila kantong ya hongte an matira hawi anu sa kapapina kumataluma hawi uturan magu pinapina kerina itu suvitai atau pafrena ko kisto to sa katayan miso alufa saan salikaka ta pagkalayap to ci Nehemia hawidan kalau maaf dari ini Yerusalem dari kata belum. Arang dasar 50 tulo rumiat dari Yerusalem mineneng sira salikaka masamaan kita aku demak witiraan Yerusalem sa 50. Kita hadang jawab bina akapot ira atau ira sa lufa arang minta kata kaya dia rafi'i sa 50. Dan sampai aziz saya kami nengai tuya artikel masapama toh artikel kakak. Unia asal 50 maharau minta irat ko Pilipina asal kau lumita tadi kini Israel ami minang masapama biar jaros kakak. Mahal ku ya kakon asal 50 anu patani itu ananai.
yakon ya ikangai kami unian pialalan ni Nehemia amitalium ya atipul masamaan ya atipul mapukoh da matuduh da pina kutam tau tahjan makuta makdeng amamatayal bakul sarika bapulo tu ya dan saya lafi itu pina arabiah aram das 50 itini ayaw sira amatayal hawi ayaw ni ayaw sira biharateng amineng masama gunian dialog saat jadi sira yung mengkohai atipul hau hadiran tamta hadiran ko sayal bago hadiran ko tiki hadiran ko patsek sepatsek hadiran ko bata pian ko takawa ko saat bikisang sira sa 50 Ansai ayam bikisang hawi, wanta kusiput. Ipawang ye buko, ang pafil na hong tija, ay show. Kumuplong, usirin na amin ng dapat dinihingya sa katusap safat, setiap musafat ang satu sapura atusya. Tapi ni tulong musafat ang sa 5 musafat, ipinanang ni Nehemia hawi, mati usoy-isaw ni yung mapagkuah ko ni atibah hawi pinalahan ka ko keluar dan makseng pinalahan ka ko amuto makseng pinalahan ka ko mahasatsu ya makseng salihan ka pinalahan ko kilang pinalahan ko tamta pinalahan ko paisu ka makseng ketayal dunia masari kamapulong mati masari kamapulong ayat itu samih saan dulu biasaan mafanak kita salikan ka ukiukan minta pada halafin ini matiren me 1991年民国80年因为是1990年的1990 11月开始然后在1991年11月20我matiren ukiukan kita salikan ka tanggal saat mati ni bila tu biasaan 27年的已经把第6年在丢开始讲讲，多了大东汉丢开始讲，27年都是50maluman ay mapasak matay matatasay araw lumita kuban lumita. Kaya yo matala do ayam mapukah tukora mapasak tukora matatasay tukoraan. Cumutay tunan mo kaya patiyah lumita ya sapon lumita. Sa matefat ko uyotsin kasi 50 matalaw kita lembah kita haw ang say ayaw na yusan mi tapi yusan mi ta hawin iso pingalat pa iso sa lukyukan ayawan mo sa mahzaan mi yusan kita ta malawot kaya rumiado matahidaw mi darko mi sa kuri ay sa 50 Mempatiran koran ya miliar tu fansin tu ya sekat-sekat dari ini ikiu ifawahan ikiu kan. Mempatiran ifawahan tu ya langgan hananan. Ya ayah bukan pada minta saling kamu pulau miharatan. Bila anda dah payah menjamak tensya saat. Merasa sini kami saling kamu pulau. Ada unda berkata nama aliran cita dah hawi. Ila selesai kahmakan minta saling kata. Mati usual ni Kapa Taipei 市上也没几个文字那ayam dira itu ni tahuku mata yang lagi tahuku sefu ni tahuku hal他们都很紧张所以看看为什么呢因为是在比pasukan ni Kapa 市长tu sekataya lain sekataya SOP ada sebagai 50 Pekan ni pihak Tidak ini Nehemia satu saat sefang saya sebab dalam satu sepuluh atau sirhal haram ni dah bisa 流程 SOP 的标准流程tu tidak aman. Kami kan dah sering orang pulang yang asyik kita Muhammad Oseng, waktu aku ni adam jauh, waktu tolong kufana hau, takarau kufana hau. Ayaw ni rabihan haragata ila dunia 标准的 SOP 流程这个他先收集资讯，不
dia telungul lafi kerja pina akap mira sedekah dengan sejak makoripa sepak orang dia makoripa lufa bukan rasa kawan ni rasa dikau tulung Italia tuya niaro ni aliperno ilusan jadi kau tulung masamaam kunia fawahan binaan ko kufukelah binaan ko lingka binaan ko amuto saat Berhati cerita saya kalau perlu men分析情势，然后你们还有少，hadiran pun tambah lengkap. Umat sepak orang bersaudara, umat sepak tinggal terus kita ni artikel saya katakan. Sebab tu hawi, mereka 计划你rasa kamu perlu. Maklum aku minta maaf, temalah cint aku saat. Maklum ko pasifana paswal, paratoh ko alu manai finalan no Israel ta maka hai singra saat. Sebab hawi Yumaharus tu sendirinya aparatus amilongo alu manai tata patirnya juga punya hati berlimita sana hawi kami lemak sama sekali 50 mahal dah 50 berarti upah ising kita ada lagi kami antara kita upah isingan terasa kita hau itu ini kami buah hawa saya di wang rumah tak hanai kita betul saya batia dia hau Cina ni Oseng刘阿春ini mana tak ini nangkang ku isi hatanas daerah peterangka ku icilong cangken saan wata lekas pada pekatuba kita tusak itu tusak dia tusak awak aku masa kau tu pasal wata sejauh ni atas masa itira sesudah anak itu tusak berakal pekatuba dan terasa kita hau saya sering kata mimpi pai-pai ho cuma orang dah ising di gua ho sering kata awal almat mesti bakia ni zafa pinanin dah ising hawi dengan aja kadang saya khaf kila marka pemimpin tu ising hawi wa biar daga jadi ado sampai yo ada high school dah zaman sering kawan polo ani saya ikayau ni dah ami mi gua hau itu saya ising aku 5 nira Maklum nak apa sifana ki azaza ingat mako, azaza ni ohai. Maklum aku dia apa sifana punya isim ta, ira ko yang ayai, asapa iyo panglaya maka alat kami. Almari kahai, taluma tu ki kami kahai, halam itu untuk bersual apa sifana ng isim ta, tangsur ama azah ki azaza sa kama belum sai. Mahal pasti berarti ni hanya kita sering berpeluang. Ia标准的 SOP 流程，那你们讲的 anime kita maklukan. Sesungguhnya ketusa orang minta ko kalimat apa sifat ini ni hanya kita sering berpeluang sekesamaan. Saat sawasan aku masa mama naik ma'arawan ni ra'a. Mama ngai tu kata agak tu ada maksudkan他不遗漏这个berpeluang，他透过这个。4个标准的程序，这个马布罗巴拉米达，他不遗漏任何事情。在把布尼拉哈迪马拉维的什么布隆，我们他不马虎，什么的，很认真。比如我做这样一个布隆，他很专心，什么一个干马拉米达。在把布尼拉是什么布隆，把布尼拉他们好些什么把迪拉那个给阿丁布尼拉有什么。Dan susah memperkuhau, tapi halma nak hawi memperkuh tu bila yawaza, meskipun upaya itu, meskipun utamda, itu mati rahab. Setelah saya belum, yo ayah kita asyik ni hanya hal masalah berhadapan Malaya balik dah kia. Misal ayah kita tu bundan dah hawi masalah kita nak minta. Bila saya kira jenis himian hau, ayah lebih tinggi biharata. Tak,
ira tu malapai tu tahu tak你一定给他的那个可行的方案跟可行的步骤来完成。Bersama kita saling berpulung pinahan wai-wai minta dia, dia lafin. Furau sekitar tahu, anu minta kita, masih minta on aku ratat minta miharatan aku kita. Rumah satu pakali tu pi, pak ini ni hamiya kita nak hayuk. Masa bang pi utayar minta ya ayu dapat. Masa bang utayar minta pakai utayar minta. Masa bang ko haratang minta, farasok minta, pinang wai-wai minta pakai tu paro tu rumah minta. 是批过一股热忱。哎呀，要把kumalaban mubatan tu, tara kita. Itu maksud kata, 有时候makoshi cisimu itakwanan tumaan. Tata semua ya mi homo kita tu ina ya mama ya asal kakak. Ini saya itakwanan. Ini ada pecingrak. Now ada berikut. Saya seperti waktu yang saya kau, terakhir ni sebi kungku tu faham tahu. Anak wai rumah masa tu, bapa kisah tu yang saya kata, hakku ku fangko nira tu ya pinyuingan nira pincang hau. Ama fuki saya terakhir seperti ising sebi mi homong. Saya ayah aku ketinggalan. Saya ku orang tu kaya malau aku datang ku memi hamu ajit saya asal kakak. 50 mahal kita tahu. 我就是有一股热心热忱嘛，是kakak. Ayo ni tapi diharapkan di rumah tu apa. Tapi masih tu kaya kalau jom tahu. Masih tu kaya harapkan tahu tak. Demak kita. Mari kita tahu. Bahkan itu sih wahai ratuk mahak malaikat tu sahaja tu. Umang kita makuhai, mafuhangai, kala sawadai yang sikul dahagia. Isu sesiolian, isu kia tungalan yang sangat kuat tu minta dahagia. Dan asal kemapulung, demi asal tidak tu ni hanya hawi, ni dah biar. Ya akhirnya aku harapkan sampai kata asyik kita hawi matama dari falsus kita melayak diminta ira yang ini apa sih benar kita yang fangja juga kita ada 50 saya nenang saya kita separate hanya punya asyik saya kata ya ayahnya kita harapkan tak bidamak saya ini orang pun tahawi, tak ira ko mahapinang lumita pasipala untuk depan kita na. O mahapo na pasipala na siya kita. Letsaran kita ta malahci. Kutaya saya kasami si mapulong. Sadaga nanay padama pasipala untuk depan kita sa mapulong. Lukapot minta pulong kita. Maling dapat pasipala tayar tatayaran lukukan lumita manim tak pasipana usargan lumita sang ot lukiukai an mahapi nang hausa 50 itirama ara lumita ko sepagama sepalamat tepan kita salikaka marta di pasing kita 50 imikagi kita hawi ira ko isa niam tu apina kapot ni tuan sin ta sari kata. Kuno kita pinana lumita tu hanya lafin. Baharat kuliah halim kita hawi minta hadangat sa ku kalau tuan sin kita telah hayat ila ko hokok minta haw ila ku ratoh minta haw pakai itu fakanayan pakai itu fucingkai pakai itu kapah pakai itu itiritai kamangai haw ila ku ratoh minta haw. Baharat minta sari kama pura hadi lafin. Yutan tara ayaw surat ayaw lumita pasifana dan hawi. Masa pinana lumita hakia. Na cerita saya paparatok rumah sa 50. Mak zeng haw.
fura-fura tu rumah ahon itu iraku ku dalam kata ahon hawi itu zai pinenang ni wasang kita has ada zai kapi cuma itangira dalam dasar kakak rumah saya aja pisiko lalu satu rumah around minta anu ayaw ni minta ku pipasi berak saralan an patiwanan minta ku cuma cima saralan minta mahal ku cangok mahal ku kangalayan nu tuan si nu minta masa kiso ali cang ni de hai hawi adu ira tu para to hai kapot tu minta hawi upai cang tu hawi nanai hadunda amidu tu hau nanai hadunda alah ilah hau anu matiraku bi harateng bi pa ini minta hawi sering ngomong harateng bi harateng cakap saling kata selalu wai matia saya takut sit saya tak ini harateng awal tu yang langi wilayah falsafah minta mana paratok mana biar pasifana mana kata ada naas nanti awal ada kehamal tu kurang sakit harateng minta rumah satu sering ngomong al-mafuki kita masamaan kudemak lukiu kaya hawi mana minta apa jabah kami turun sah al-mafuki kita masamaan ku palu numak minta masamaan ku情况情形orang tu palu numak minta malam dapat jabah malam dapat pada kami turun Mafuke kita sarikakan dan satu kita ringan-ringan satu rumah mapuai rumah sarikakan. Mafuke itu kisusah. Rumah kisu atang daw ratu ira mak ketura falsafah pada sarikakan langyu. Mafuke kita mana dah pada mak sangkrangan. Ayawan tu api pak ini. Ya ayawan tu ko pilungot. Ya ayawan tu ko pasifana ta malah cikgu tayar hamana saat saya sering ngomong lebih misalnya liya sering kata liya tahu semua mali food ku tahu maharat malaya dia sering kata nah halnya ta malah cikgu tayar mana misalnya mana pak ajar ku tahu sah around 50 yung pak ajar ni hamiya at pilungon nga tahu hayo wato mahmak follow sa sarili ka ano nang lumita iso makara lumita umas pa ini ni hamiya sarana hakya to mabul tatata imagine to patiran kita tak aripal saan Ngomong arah minta, mahmud kita saling ngomong kopi, tahidan, pak Richard ni Hamiya pak Pelong ni Hamiya ko, alu mana dengan sadano, Israel sahaja kata ngomong, tak ilah kya, mengalaya follow kapu sana na follow tata saan arah minta, ilah khusus saya apa tak tentang saling ngomong, kena masalah kita harus si boleh ya semua tu nanai. 作家米苏里代都作家这个是那个，我们说好有fana这个ayat almanai finalan finalan 40 这个是那个，cel bapak ini rasa 50 soal saya这个是那个mana saat说一个平凡的老师马虎平凡的班长上。malah sinsi ai, masabak malah sinsi ai, nga ayai hakia, karamanai hakia, 还是出来hakia, itu hakia pinunum minta ceranan, karamanai 出来cara kita， 一个平凡的老师跟一个好的老师，跟一个优秀的老师，跟一个伟大的老师有什么分别？汉萨介绍什么不懂？一个平凡的老师，他只有教导。 我心想，弄马来西亚还是好有，把这个这个，第二个，很不错的老师，马呀心想好有，我反正是米盖，马那把下米盖下锅把西班牙，
talulog pasca niya to ko pinadam no seto sa kamakulo ya masama biya taramanay asin先生呢，一个优秀老师，他会负责去找很多东西，让我们知道说他要说什么。比阿拉家的道具，阿拉家的什么安，我们班的那对一看是安。你看呀，我taramanay，我知道阿信息好友，他会激励着是安。我说了呀，把他等到威廉亚瑟沃德才能不。那们大部分是干嘛不弄？一个好的演说者，一个好的邀请者，一个好的团协会长，跟一个非常优秀的、非常棒的，人家都愿意跟随的会长，他们的区别在这里。不用，马上没到。Sa mga araw dahil sa mga bulong pito ko sa pao ko sa pao pipa ini Nehemia masamaan. Pasipanaan ni Nehemia Chandra nanay masama gidaan natin isa. Masama ko kamukhaan mo daan niya raksa. Rafana kita mapakoh sumudan nuwadso paunira sa ama muta di rumah kita mati ukyukan dasar mga pulong. Ano sa level mo dahil kaya fawahan mo ipagtayin ka maratay ang fawahan hawi. Karena mapulo mo frak tahaw ya watso kaya me ya pusi ya nanek kaya me umasamaan misumur tayo rumah ikyukan na rumah ikyukan mo. Pagpatsa tu maya pagpatsa misya misumur tayo tishasa sa ligaka imagya kaya pusi misya kaya din kamaro ano mo dati asit saan Pasibanaan Nehemia Chandra mahang guru maklumita imatine kamaraan lumita pagko urumal bahawi uminanan kucimaci maafin sadang kita na hawi在比重视的环境不要当到马罗爱的你要说那么好耶他们是不好的人，他们是低级的人啥？misal kemut sarana salikaka. Araw kita, masa kemut kita, masa tahu kita, masa kamu saat. Maharap siapa si penasihatnya pihak hawi, pak ini rasanya kata ade, mahal kulo maklumita, dan dengan sekamu. Ano pa sa putanda ang sumutulo ang tahiman sa kita sa nagka. Kalau tadi saya tiniro ang ifakat pisya man sa kita. Fuhad at fawahad kita sumo saan. Kaan saan nanom saan futer sa man sa kita. Sa kwaping chimen tahu han kwaping. Hai sa kita ho. Pasipanaan niya Chandra Chandra masam-sam tentang kita matini, masa temut tentang kita matini. Sumusan no ado pa yung kukulo maklumita. Tata patirayong na punya ado pa yung kita. Biasa kita. Sa mga maaram na yung pitong kusafaw at kusafaw at siyar sa nagka. Hansa sa Nehemia Chandra Nanuya, mahapinangan hando ako Chandra asumual. Mafana kamu to nika pahafas kita. Now hani mapulang ko Jerusalem. Matutuh ko adawang no anyaro. Tata liawan kita ipatirang ko atiper no nyaro. Ta sa ay to ka samsam no tao kita han ako Chandra. Rumah satu pasualan aku Chandra. Tonika masamsam ko pi kapot no kawas atau pi padama mingrai takwanan atau nano suar no
mi kumutai a hongde ik takwanam. Pataof sa changra hai tata bisa tapang to kita a mi patiren saan saka mi lakakawa changra a mi patha to sapa asapi satapangau a matayal saan. Ini makaram dasar yang pelong masam-sam tu tentang kita mapekoh tu ko atiper nyarok lumita matudoh namal ko fawahan lumita mata atiyah tu sa sini hamia isaran sa likaka ipaicer para to. 50 ano na may tayo inisesyon natulo sa likaka pilungot ini hamia sarana kita sa salikaka sa ikamo sa salikaka sa ano na mula awal ko kamo saan kita natulo sa likaka asipin numita pilungot hamia 还在听，现在我对他们说，你们都知道我们所面临的困难。 因为耶路撒冷荒废了，城门毁坏了，我们来重建城墙吧，免得我们再受凌辱。Kak, aram kita sudah 50. Termana ayat so siap ciri人性的一个演说，不是的。在kamu saat. Ini dah Malaya ni pasal kamu pulau betul pasal kamu minta. Uman sa likuran paradoh yang ayau Kapa Pangcah kingin minta hal. Na sa wamaaw palamaflan sangra saat to kingin sa nangra. Malaya dumiso sa putulong na sa 50. Sa 50. Awal cik Oseng kum bikin hal, awal cuma hal sa Nana uki numita dunia hal mita punya bacakan numita temak tu ya saya 50 saya pun sangra saya kakak ukita misalnya temak kami saya kakak usul putulung dah mata tutup rumah sama lain pada saya kakak dibahak kamu hal pelatih begini. Saya kan yang ayat kini bahas kita kucing hawi. Hero, renta ko aja boleh bahas kaya hau. Saya 50. Dibahas kita hau. Saling kakak. Tapi ima alai ni follow saya pun tahu kamu hau. Saya pun lafaz kamu itu ni kaya hau. Saling kakak kita. Saya pun kamu kita. Aram dah 50 kita sa sini hanya apa peratus. Tapi 是自身于度啊，saling kakak saya. Ukaku hal mabulong ay kita sa saling kakak. Mafanasin hanya saling kakak saya dan saya tidak ko tak mapatiran. Ko atipan no yo sama kakak. Saya ko pinap mama atam daw ta malahci ko ni atiaw dan saya kakak. Mafanasin jinya kita mapulong sa kaharatan ni hamia. Mati utayan ko kay malatsara sa kakak. Mati o dema Lekakawa no palot no lumak no minta malatsara to sa kakak. Ano pa kanito jolo pagani atsa to no hichoche pagani ato bukshi o khoi sang no karo thanchi nimita o sa uju sang sai ka teng sa kakak pulong. So lento mi cento kita kumala keritai kerira ila rumah kita saling kakak. Aku kami ceritakan saling 50. Patiran hadana hawi kita patiran.
saya ku Chandra, saya ku kamu, saya ku kita. 还在不说你建造好神的圣殿，人人有责，没有人是局外人。Marang jasa yang mapulong kui, pafrino tapang sini habian dia mapulong si. Saya pakai itu, pakai saya, cita fungai, kirai, atau kirai itu taong, nai. Saya pakai itu, 你是新来的。 才可以在山上面不用上面，没有人是局外人，什么不用。没有说以上是那个，你那个嘛，都叫把罗都嘛，不打好，你能sakit打好。Kisah ada baik kisah tu ku tera paising mafurau ke mati ni. Awak di malam mati ni kisah tu. Ano asal tu ku lumah. Kuku mama muda ko ina nito hain sa kita bisika sa kita kami bisika katayalan ada tu milurun dia kita kami sa pula bisa pula kita 不是 bisa kita darah ko tanyu 不是 不是 bisa kita ya sa ngomong pulong pertama Bisimau, dijemput, ada ai, rumah, kita. 没有是局外人，这个。Baru kita kita saya ngobrol. Patuloy ng rumah kita hawi, kita kita hawi. 没有是局外人，再过misu, umaku sa nasi kita. Saya. Mahmad ko saya apa pahayan sa kita. 去巴奈呀，还奈公安那个，2017年就是去年，可能还没讲这个，伊来这里还要有总统府前面，好多嘛这边抗议我怎么？因为蔡英文政府对我们的原住民不是那么的友善，Maka sudah总统meminta saya untuk bisa baca hai tangga. Sedangkan cara-cara yang ada 总统府 pagi ini, dan pada malam kami bisa baca hai. Malay kami itu macam mana, tayar macam mana, pakai macam mana, pakaian itu pada kasar kia 传统领域呀。 rumah yang sakra, Irakia 标语呢？是那个没有人是局外人，是按。因为在新闻底下，你后面你采访起来，那你在起来那，马上帮比paluang kamu tu ni tempat saat di saya ni新闻底下，新闻上那个说是baca off sa kunia ci pandai hananai。 说闪光兵了，你不要叫我加油，你也要加油，这也是你的土地，我们一起加油，不要当局外人。saat， 50 Mahmud ke kalau cuma aku dunia tangkau. Dari kisah ni homo kita kena hawi, nana sa jalan saat. Mikau dira kisah hawi, usimu kisah kikutayang misah hawi. Saya kisah ini Taiwan suta oli nyarok minta uni kita kita minta makorip hau anu mikah hai kisah Taiwan atang daw kaku hawi Taiwan afina sadang kaku hawi nana mereka kisah nan ami pak icer saya kisah aja pak icer tak mana mapulong kita bisa icer pak icer tak Irak pacakaf tu sefu kita nan. Saya pada tempat meminta saya kata saya saat 没有人是局外人在国内
当到这个应该说是一个妇人，你要父亲该去把奈很难奈。Pasal si Nehemia isaran sa ligaga, maaraw doon namo saan? Maaraw doon namo sa kita mapulong sa ligaga. Itini ay sa ligaga no jirakasay. 没有人是例外的，是另外不漏。没有人是闲着是被服侍，不服侍的。在多国sa kita sa ligaga, araw sa kita sa ligaga, neneng sa kita sa ligaga sa kita mapulong kumatayalay tayar kay kita kumatayalay to tayar no palos lulumak lumita sedekap yo mapasada to ni Nehemia to yang napalo sa ano tapang hawi mafana sa Nehemia sa ligaga utapag ni padama ay kasi kaswa sa setin to sa pulo to siya patapov hanako palahcian no kakarayanay kawas ko tayal niyan o matayalay niyan kami saan bisa tapang kami ipatireng sa ligaga karena melahcit ko tayal ni Nehemia hal yo ta sakit kalau manay afinalan patirim na ko kuya alibol patirim na ka kiukay patirim na misaliyaw patirim to tuluma sa na hawi malahcit ni Nehemia malahcit ni dahal saya ho sa ligaga ila ko mi fanto ya sa kumapulo miliyaw sa araw Maria sa makaram da sa ligaga iti sa kamutab ato sinu sa katusa sa panghawi ila to kaya sampala hanana utopia hanana sa ligaga ya ayat pitunganga misalika nuya katusaan ikaw na tamasa ito sa pro ato sirhag tulo to tuwa ko tsatsan ya alapia atamdaw sa kisang sa kemi ikaw pati sa randa biturok sa tatan ng hamian mo si kamusa iti ni matinisaw siya magmahayaan kung saan patirim sima sa sanay atam daw sa ligaga maarang numita si sampala si topias si kisang alanay sino mapulong malaya ni Nehemia kaya mafolosin ay kakaraya mafolosuan utapang kuya halaka si Nehemiaan kahamagan kaulahan ng tapang ami otsor si Nehemia at alumanay pinatsadan sa ligaga pulo ipadama kutapang palamas kutapang ikaren kutapang saranan ikarira pati usuan ni Oseng natsela bisa isolet palafoy sa ligaga miliyaw sa maaraw lumita kuni ito na palafu ay atangkaw sa Nehemia sa ligaga. Al masama ay mga ay matsangkong malahci ko tayo dahoy. Kakakcha iraat cha kumito ni misalika fay manaayay sa ligaga ito na ay atangkaw. Maliyaw sa maaraw na imita ko niya pasipana utapang kita sa 50. Sa katusa sa fang natusa tumaaraw kita sa ligaga maasip sa kamutab tusa doa. Sa puloang tusir. Ilang mahalin sa nanay sa ligaga nilang tayo ka. Ilang sananay. Tuba sananay. Sa atit sa Nehemia maaraw kita. Matini ira to sa ligaga pulo. Masa kamu siya, sila pinahayaan. Tumahas kamu sa maaraw lumita ko yan. Sa pala, si Tobias, si Kisang, nanay, sa Nehemia. Nana sa mga pulo, hindi rin matiray. Tanda ko, saya katalang ko, hatang ko farot
Jogja. Namun kalau kita hawi, saya kalah cek utaya sebagai para demi pasang ayau bila bina mercaan, dia pun saya takut bukai有马上都过比什么就该好的，不是我们的教会天津教会的一个服饰怎么个，也不是大过，terus aluman ay ayan yung kapot sa nagka. Patatawo sa Oseng刘阿春yung ito pagtunian, sima sanay saan. Lagu-lagu sa kisumit ng makhawi say kang nakaiban sa kisyo saan. Bikitunan no siya bayhaw, simang kumihayay, ito apay sa lumisyo, saan sa likamang pulo? Wata kaya adatan yung flow ni Oseng Liyaho. Ikon na lang ang sa kamu kami, kesan sa kapal sa Oseng, 好多次就被那个害怕深深的影响兄弟的服饰。不说了，不鼓励也就算了，这个老友友的给哈拉的，没把tulang tu ya kalau tengah ya kalau hanya afala tu aku sakako ya haratan benar hal jauh lebih mak nguyus azza ngapa azza pak ini但不是要说要怎么样啊不喽我的意思是对那个不同背景，对我们来说，对那个不同的背景有不同反对的人，他们的反对的声音总是一样。如果我们害怕，事情就会做不来。Ano na kini ba malaban din nakakarayan? Paforso ay kita na hawi. Tumakhan da sa ikaka. Ini adalah pekan yang asing waktu pada surat ikni Isaya 40 ayat 40 Jepang ini sekali 5 读谢。今早上在灵修的时候读到以赛亚书43章，这其实就一段经文，第5节，可是要从第1节到第5节比较完整。我们就看到上帝对一个去为以色列百姓做工、做牛、做马的一个先知在以赛亚，上帝怎么鼓励以赛亚？阿个kata lau saat bila kapikapot dumakuita kamuanan, kisanan, sarikaka. Primo pulong, mahal ko haratan ni Nehemia sarikaka. Sokleto ila tapi kumita na ay, upalafu ay. Ikaw rin pasok ulit si Nehemia sa likawang pulong. Pakisalu tapang ito sa pulong at usir kain sa Nehemia. Pacak hanako. Palahcian no kakarayan akawas kutayan niam. Umatayalay ningra kami. Bisatapang kami ipatireng utao kamu. Awaay itini i Yerusalem ko ato asan namo ato sera namo saka umaan ko kakaharan namo do demak yan saat itini Nehemia makarab na sila mapulong ilang mitnaay ilang kapuy ay ilang mitunganay saranan kara sa ito si Nehemia basaan kamu hawi mitulungan kaya ay kami na hawi ilang kumaan mo ni Yerusalem sa wag mama alam mo saan araw mita itini 你们却在耶路撒冷无份无权无纪念，什么个？
天上的神必使我们亨通，我们做他仆人的要起来记着，而你们在这个地方无份无权无纪念。Orang kita sadarkan. Yung tulo apa si pana namanya kalima anak apa si pana parimupat namanya sadarkan. Upipatirin yang benar arti balahal unong tabang afalutsoan saan. Unong tabang afalutsoan patirin umiyag na arti bal sarikaka. Sadaka sama mana na matawa sama mana na amikarya kami na haway. Mutaw pa ko niya atayag. Sa katusaw, hawi, parang nasa 50. Saya nafalusuan tapang ami unsuri tamyanan ami patiran dunia atibal. Utapang kumikwanay saan? Hindi maaram mita. Utapang kumikwanay sa saka akakasimbay, akakasimmer saan? Katulog hawi, pasokling kami, uutsurin utapang mamatayan utapang kami saan? Aduh, ano man ay pinagsaran, kinaulan sa 50. Uutsurin utapang kita sa ligaka. Saya kucima-cima kita sa 50. Sa siguro sa si Ilmiya sa Sampala, Tupiyat, sa Kisangan, kamu hawi away kumama ano mo dunia asuta, dunia kitakit, dunia niaro saan. Atau soal Ilmiya sa likakay sa Kapalo, sa Falo, Loma, Lupa, Pito, dan 而靠着爱我们的主，在这一切的事上去得胜利。Maka kita kusakwan na pang hal kay na farsan na pang hawi. Para lumita malahci. Kita pataya mafilo lumita ta saan. Sa kasal ka mapulong tata yuma tanangay ng himiya ay matanang ng sasalika ka. Ito ni Chirak sa kiyukan ka. Ano irak misal samay, misal kumutay kita kami. Kita sa talaw. Na falutsuan ka pang kulihan. Sa kasal ka mapulong, ahanan na kupi sao, tutapang, pikantong, tutapang, kita sa kaka. Ilungod sa nung dapat tapangaw. Masama ako pikanton lumiso, to si Nehemiah hakna misi tongalan lumiso itakwanan, tamianan. Ko ya pikantong lumiso si Nehemiah handa kulungon tinda sa limang pulong. Pagkanin nila pisaro to, ayun tapang hawi, tamadabak nila mga ayay, at atayalan, nila niya lumak, sinakasay at kiukay. Kita na. Sige mati, lumating kita, 我们来唱那个刚才约翰长老他们带着我们唱的那个有5节那首诗歌，叫什么诗歌？一起站起来。Kapa
konya ipatala ay kafarosong na Kapa matahap ano mo tahiran do cima-cima kabut kita hawitang so si kita jadi hayai kafarosong kita abi sugar tayan kita patirang to rumah ukiukai to baru rumah kita to sampai dan to sa palaman kapan kita na sa dagan maling mapulong na banyak tulong kita thinking kita sa pagkakat. Ditulungan kita. Honte na honte tapang. Wama ikakarya na nai ikaisya kami. Tinapay ni Hasan Misu tutsa alipay. Wamaaw, biaray kami tupitipot ni Misu to ay ni Misu kini itamyanan. Orip nuniam. Ngay kutirang nutsa nuniam mapulong tin salika kahawama. Nawani malatsatsa ni Misu kukati nuluma. Nusalika ka. Wawa ni Misu, ano na itinia iisin, iluma, ami, hatu, nga ay nutirang narahawa mai, nanay, mabalik ni Misu, ako tayo ni Misu, kufadit, kufalutso, nuniyam, salikaka nuniyam, hansa wama, wawa ni Misu, naulah na Niam tuna king itinitiso ng sawa mai palaya ng Misu sawa na itirang kisufa at ng Misu itini inol katsatsa ng salikaka wamaaw araya hanon niam tula Misu ito katatutong hawa ma pakani lumagutini tataman ng nga ni Misu ay Yesus Kristo amin tolon. Amen. Saya kulit pakai sa palang kita sekarang nanti ipahmat kita pagdating na kulihan kita.
sa ay ka dia ulah kawas berkarayan adu mararilay ang kapatay dufang sa adinggo tumangalayay ipatirangay tulumak kiukan miso matinita sa pinasan Diyos ang ikatulas. Amen. Amen.姐妹平安，很开心，今天早上又再一次来到神的殿中，我们一起敬拜他，来仰望他。在我们开始我们的聚会以前，我们来做一个祷告，求神帮助我们有一颗安静受教的心，好让我们在今天的早晨有平安的领受。我们一起同神来开口，爱天上的父神。我们献上感恩，谢谢你，谢谢你看顾我们每一天，谢谢你拥抱我们每一天。还好在今天的早晨，我们安静我们自己，就我们说，我们将我们的全心都要来献上给你。我们不为了别的，我们就单单的赞美你。谢谢你，耶稣，在今天的早晨，求你帮助我们。安静我们这一个心，我们预备心来领受。谢谢你，耶稣，谢谢你，谢谢你，耶稣，感谢赞美你，荣耀都归给你，荣耀都归给你，荣耀都归给你。谢谢耶稣，祷告是奉靠我耶稣基督的名求。
诗篇100篇说：普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢颂赞他的名。因为耶和华本为善，他的慈爱直到永远，他的信实直到万代。我们一起起立，开手赞美荣耀我们这位爱我们的神。跟你旁边的人说，我们一起敬拜神是开心的事。是开心的事。敬拜神是开心的事。因为真
经50岁了，过去的历史我们或许没有参与到，但现在我们都可以尽一份心力。从现在以后，我们都在这个大家庭里面，没有人是局外人，我们可以参与在各项荣耀50周年的团队里面，我们的目标是一致的。让我们各就各位，跟旁边的人说：复兴从你我开始，复兴从你我开始。107年对我们樟树教会真的是很重要的一年。在今年，教会有一个很大的使命。那不知道弟兄姐妹是否也准备好神的呼召呢？
是否也准备成为神的器皿了呢？如果我们准备好了，我们更应当求神去洁净、去圣洁我们的心，就如同我们的主耶稣基督一样，心存圣洁。在每一个事工当中，我们都要全然仰望、奉献在他的手中，而不会只求自己的利益。也许服事是很辛苦的，我深信大家都很清楚。但我们既然信，就更应当努力来接受这一切所有的挑战。这也是神在世上他要对我们的一个试炼跟试探，好像我们会更加刚强，直到我们与他再相会之时。这是我们一起来唱这一首诗歌《复兴圣洁》。心中的
生命献上，为你而活，为你呼吸。我将身体献上，当作活祭，以身作你圣洁的器皿，以身传扬基督的生命。我将身体献上，当作活祭，以身作你圣洁的器皿，以身作我们一起闭上眼睛做一个祷告。感谢神，愿神的喜乐常在我们心中荡漾。你们今天喜乐吗？阿门。好，我们一起来站立，唱今天的诗歌。让我。
上的阿爸父神，我们满心感谢赞美你。我们要说你的奇妙可畏，我们更要说我们是微小的。主啊，你却看重我们。我们感谢你用重将来赎我们。主啊，求你来怜悯，帮助我们，让我们知道我们是主你重将来的。因此，我们更要谦卑，屈膝来到主的跟前。主，此刻求你的宝血、圣灵，主啊，充满我们，遮盖我们，主啊，并且开我们的心。主，当我们的心愿意大大张口向你呼求的时候，主，你的圣灵、你的话语今天亲自就要来充满我们，使我们干渴的灵得着满足，得着安慰，得着医治。主啊，求你开我们的心，开我们的耳。主，愿你的话语今天充满我们。主，此刻求你用你的宝血来遮盖。主啊，愿牧师所传讲的，都按着神你的圣灵有感动，充满我们。主，我们献上感恩和赞美。我们一起用主导文同声来祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。会众请坐。我们一起来翻开周报。下周4月1号，我们的礼拜是和堂礼拜，那正道是罗牧师、施礼者李秀香长老、司宪林真金、陈敏珍执事，招待妇女团契。敬拜赞美，参孙组、诗琴、詹敬贤执事，投影片由花旗姐妹，音控由乾坤弟兄，插花张美花长老，执州长老曾明英长老。以下儿童主日学侍奉就请参阅。那儿童主日学，我们下一周是同步一起敬拜，复活节一同敬拜。我们看一下各团契聚会。周年时间是每一个主日会后都会安排探访，那就松年的会长会各。在
你那你这样的三教改把这个多拉方面，我们都很感谢他。我们来了你教改把让你团体达到指示。善在我们在还没有开始之前，我们先用我们自己的心里所想来祝福我们的干事他的未来的脚步，我们祝福他的课业，还有他的成长，神灵来为他带领，我们同时一起把他们带入，那个米拉山的国家战当你努力好，是，来预备，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚的三声给他们，哈利路亚，开始一起祷告，为他祝福预备，嗨，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我们这个是开始的祷告，这个，我们在这边，我们开始，我们开始这样。都这样，你的心里，就是这样的上给我感受，那都是在，反正是我们家里上面，我那个那还是上我们家里，这样子教会一样，我们好，我几个那个，那你这样，那平常你，那上面一样，你上面那个放在公园里面什么的，我们那个，他连那都不听，他听我的，你干什么？上海的国王府，江苏教会主任，那个上海的教会，这个什么问？你江苏部，其他的啥也不干。我们那个他们说，他们骂来我的找我们，因为你看我们中国人这样子。
就谢谢大家的照顾，因为我怕我想太多，然后大家肚子饿了，时间太辛苦一点了。好，还有我们妇女。有妇女的，怎么没有弟兄的？弟兄有给妇女啊，抽象。弟兄表示。在楼上啊，妇女在楼上。哎呀，差不多了，刚好在前面。好，你看，一二三。嘿嘿。哎，等一下，还有，不在前面的。好的，上来了。你们坐前面，刚不在坐前面。快点，坐下，前面好好讲你们不要看后面，我一直帮你们拍。然后你们自己标你们喜欢的1、2、3。1、2、3。1、2、3。你们想赢的时候再赢。1、2、3。一直这样看你们报什么？你们不高兴的人我也照报。弟兄啊，你干事最累，因为什么事情都要依赖干事，所以我们以后弟兄团契要怎么办？然后如果干事这边在上面，你那个公务，以后有什么事情还是打电话叫他回来，一定习惯了啊。还给你帮我帮我弄一下诗歌，帮我录一下诗歌传给我们。说实在的，拜托吧，很多次，所以他不厌其烦的为我们弟兄团契来做这个事工。我们还感谢你，真是谢谢你。因为刚大几会长，我们他还有休息在，那拜托算了，我也是几会长。还有一个事我们爱动，因为大晚上我给他这张，深深的一激动，你感谢你的祝福，啊，谢谢。真的，对，那我召唤弟兄，那个师傅，女孩子看。谢谢他只是短，要不是他，我们只是短，哪来的今天呢？是，那么他们都我们所写的，都掉下来的，不简单。可是他也是知道。